ختاما، كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر عن عروض جديدة لتمكين الزبائن من خدمة طلب الربط بالهاتف الثابت والإنترنت عن بعد، وكذا تقديم أحسن عرض للجيل الرابع، حيث يستفيد الزبائن من حجم الإنترنت المضاعف مع خاصية الولوج لمواقع التواصل الاجتماعي مجانا بعد انتهاء الرصيد والتغطية. كانت لمصطفى تونسي. ما يخص تكنولوجيا التدفق العالي والفوق العالي، فقد قامت Algérie Télécom, entreprise au cœur de l'innovation, ne ménagera aucun effort à l'effet de mettre à la disposition de ses clients aussi bien que des offres adaptées à leurs besoins, telles que la nouvelle offre 4G LTE, mais également des services de qualité dans l'enregistrement des demandes de raccordement téléphonique et à Internet en ligne et le nouveau site web de l'entreprise. Et le lancement de ces nouvelles offres services ne fait que marquer le début d'une nouvelle ère pour Algérie Télécom. هنالك عدة عروض للجيل الرابع من خلال بطاقات التعبئة التي تسمح بالحصول على حجم إضافي وعلى الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي بعد انقضاء الرصيد الأساسي، وكذلك موقع اليوتيوب.